Ново телевизijsko интервју на Република, овој пат вон студиото на Република. Нагости сме во Белград, во центарот на партијата Двери. Со мене тука во прес-центарот на Двери е Срđan Nogo, председател на градската организација на Двери и заменик координатор на пратеничката група на Двери во Српскиот парламент. Драго ми е што вака ќе направиме едно интервју со осврт и на српската политичка сцена и на македонската, она што сега е таму актуелно, а тоа се изборите во Македонија. За nama je zadovoljstvo što možemo da vas ugostimo i što eto možemo da damo neki intervju i za građane u Makedoniji, da se upoznaju sa radom Двери. На почеток, може ли едно представување на партијата од кој дел на политичката сцена е Двери и што значи Двери? Pa, Dveri su jedna studentska ideja. Nastali smo kao studenti dok smo studirali na Univerzitetu u Beogradu i prvo je zamišljeno kao jedan studentski časopis, zatim studentska organizacija koja je organizovala veliki broj tribina, na kraju je postala nevladina organizacija koja je dugo godina bila aktivna kako u Srbiji, tako i u svim okolnim zemljama gdje živi srpska populacija, pa i širom sveta gdje imamo srpske zajednice, da bismo na kraju se pretvorili jedan socijalno-politički pokret, a od pre godinu dana smo postali politička stranka. Nalazimo se i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, imamo 7 poslanika u aktualnom sazivu Srpskog parlamenta. Verovatno smo onako i najžešća i najorganizovanija opozicija sadašnje aktualnoj srpskoj vladi. Što predstavlja ta crvena? Šta to predstavlja? Smatrali smo da je ta boja, mi to zovemo bogorodičina bordo boja. Tako smo, tu nijansu smo uzeli, naravno ispadne uvek takva. Znači, to je jedna lepa boja, boja koja prosto odražava i neku toplinu i ljubav koju mi osjećamo za ovaj narod i za srpsku državu, tako da prosto mislim da ide najbolje uz Dveri. Negde od samog osnivanja vezujemo se za tu boju i prosto, kažem vam, nije lako to definisati. Nas obično stavljaju ekstremno desno. Ja sam video kad sam čuo da i u Makedoniji da smo bili pomenuti, pa uvek stavljaju desničarski pokret u Srbiji Dveri. Mi imamo ceo jedan jasan sistem i korpus vrednosti, ali naše desno nije isto kao desno u Evropi. Bez obzira što je desno u Evropi jako dobro, ja podržavam rezultate desno u Evropi. Ali prosto čitav koncept brige o građanima, znate, ne možete biti ni patriota ni nacionalista ako ne brinete i o svom narodu. Одлично. Една ваква платформа мора да се направи како програма и да се направи кампања. Така е. Кој изработи вашата програма? Имавте ли помош од PR агенции? Кој изработи вашата кампања? Кој осмисли вашата кампања? Znate kako, mi smo bili mladi ljudi kad smo krenuli da prvi put da izađemo na izbor. Tad smo izašli čak i bez političke stranke, to je bilo 2012. godine. I ima ona narodna, znate, onaj vic, šta zna dete, šta je 200 kila. Otprilike, i mi nismo imali predstavu šta to znači i zato smo tako i olako uletali. Jer smo imali volju, elan, energiju, bili smo spremni celog sebe da damo u to i bez novca, bez organizacije, bez uopšte ikakvog poznavanja kako taj sistem funkcioniše, mi smo uleteli u političku arenu. I napravili smo jedan bum jer nama niko nije davao, znači ako smo se posavetovali sa ikim ko je stariji, ko je već bio u politici, niko nam nije davao šanse. Svi su nas podcenjivali, oni ne mogu da uzmu ni 0,1, 0,2. E sad, ceo program... Ne, nikada. Znači, nismo imali ni sredstva, ni novac, a i nismo ni želeli, nismo verovali. Mislili smo da je politika nešto što je autentično naše. Mi smo isključivo, znači, ceo program su radili ljudi iz vrha Dveri, bilo da su najviše funkcioneri, bilo da su članovi naših stručnih saveta. Apsolutno je naš autentičan program i na osnovu tog programa mi uz pomoć eventualno par ljudi koji dele naše ideje i koji su iz raznog sveta, da li su neki režiseri, snimatelji, producenti, ali ne bave se politikom, niti su radili u političkim PR agencijama, znači oni su kao neki spoljni saradnici dolazili i pomagali na nekim određenim segmentima. Jer naravno mi nismo posjedovali sva tehnička znanja. Tako da i celokupna kampanja od slogana do dizajna i kompletnog rešenja dizajna pa do video spotova, video klipova i poruka koji se šalju apsolutno naša. Nikada nismo imali neku agenciju iz dva razloga. Nismo imali nikada sredstva i novac jer ipak mi smo neko ko je
outsider ozbiljan u ovom političkom Ste sistemu. sоработували со некои партии од регионот, да речеме со партии од Македонија? Nikada, da li smo sarađivali sa nekim? Nikada nismo imali kontakte, čak mi jedini smo kontakt imali sa srpskim pokretima, znači politička stranka iz Srbije, zato što mi držimo inače u Skupštini mesto predsjednika odbora za Srbiju u regionu i dijaspori. Pa preko toga smo, a i od ranije poznavali gospodin Stojiljković, mislim da je, jel tako? Значи, Ali sa političkim strankama nismo sarađivali. Дел од програмата, дали препознавате, дали се ова ваши? Реформа во јавниот сектор. Dobro, Слобода на медиумите. dobro, Утврдување на вистината за изборни кражби. dobro, Промена на изборното законодавство. dobro, Темелна реформа на здравствениот систем. dobro. Отпуштање на партиски кадри од јавна администрација. Ovo to je univerzalno u Srbiji, svima, Da. ne samo nama. Реформа во платите и пензиите. Dobro, Укинување на радиодифузна такса. to, Plaćanje za rad. to drugačije, da, to kod nas je nešto drugačije, nema to. 80% je otprilike se poklapa sa nama, 80%. Tako. Добро, бидејќи ова се работи... Ali ima се- dosta fali stvari, recimo, dosta fali stvari. Mada sam malo pre ste mi pokazivali slike, video sam da Сега jako нешто би, liči. да, сега нешто би ви покажал додатно, дали ви е можда овој слоган што е на оваа кеса познат воопште као Da. ево. Identičan našim. Isto i naša kampanja iz 2012. do duše je bila za život. Za život Али можда би Srbije. ваквите таблице Isto. Ovo je iz 2016. sa naših izbora. Identičan. Nešto isto, kako ovo. tako je. Znači, identičan čak i pozadina. Možda drugačiji oblik, ali naš znak. Samo je naš znak drugačiji u odnosu na ovo. нешто како ова за Ali isto повеќе будžет. i crta i sve. Da, ovo je definitivno dizajn koji liči na naš dizajn. Da, isto, izbor fotografije je zanimljiv. Vrlo slično, moram da priznam. I mi smo imali ovakve letke slične, znači naravno drugačije sadržine, ali Дали вака ali to држат je to. табли на вашите митинзи позади луѓе? Bilo je фотографија toga, на bilo je местење toga, да tako je, држат bilo je toga, da. Znači ovakve. Da se tako. drže tako je, da, bilo je toga. Bilo je toga. Znači zaista neko je gledao našu kampanju. Имам јас за вас уште нешто, ако сакате едно едно пенкало за живот. Isto, ma da, ne, nevjerovatno. Isto. Isto, pa nevjerovatno. Iste upaljače smo imali, Bože, gospode. Inače, naša kampanja, naročito na internetu, je proglašavana i 2012. i 2016. za najinovativniju i najbolju. S obzirom da smo mi uspjeli sa najmanje para da damo najveće rezultate. I vrlo smo kreativni bili, to su nam Значи, ова е svi prihvatili. ваша, би рекол, Ne, интелектуална Tako je, apsolutno. Pa sad ja ne znam da li možemo se pozivamo da je autorsko delo, ali apsolutno to je naš proizvod i nešto što smo mi originalno smislili i što smo mi jedini za sada iskoristili. Tako Е, сега би ве прашал, дали сметате дека една сериозна партија, вие како сериозна партија која што се наметнува во српската политичка сцена, која што цели кон освојување на власта, би наступиле на избори со преземена изборна кампања и со преземена кореографија, програма од соседството? Pa, pravo da vam kažem, kompleksan odgovor. Zaista kompleksan odgovor. Ukoliko bi neko gledao, recimo, na primjer, sviđa mu se Putinova kampanja u Rusiji, pa dođe i primjeni u Srbiji, ili Trumpova kampanja u Americi, pa primjeni u Srbiji. Razumljivo je da se uzimaju ideje. Sad baš cela kampanja, da li je prihvatljiva, možda zato što smo komšijske države, što smo isti narod. Isti smo narod, pa isti mentalitet, isti temperament, pa može da bude upotrebljiva. Ali vrlo odvažno. Ja zaista ne znam da li su oni znali da je već postojala u Srbiji ovakva kampanja. Moguće da nisu znali ili da je znao samo taj koji im je prezentovao ovakav izgled kampanje, ali to je već pitanje, ja mislim, za nekoga u Makedoniji ko koristi ovu kampanju, a ne za nas. Mi to ne bi praktikovali, verovatno. Дали вие знаете кои се Иван Бендер, Милјан Чекич или PR агенцијата Расkin & Hunt? Ne, ali saznao sam danas, znači od vas, definitivno ću se raspitati da vidim ko su ti ljudi. Znači, vrlo zanimljivo, ako su oni ti autori ove kampanje, vrlo zanimljivo. Vratno su gledali kod nas na izborima, svidjela im se i odlučili da uzmu i da iskoriste. Računali su da nije neko video već. Jer znate, Vučiću i Tadiću ranije su radili kampanju ove čuvene izraelske, kako bi radi dosta u regionu čovjek, gde je marketičke agencije ili Amerikanci, to je već viđeno.
Znate, on je radio tu, pa je prebacio nama, modifikovao, pa onda u Crnoj Gori treća, pa ovde četvrta. Mi smo bili nešto novo i u smislu kao gerila, inovativno i sad kako je to upotrebljivo na varijantu u makedonskom društvu, zaista ne znam. Se работи за партија која што се залага за брз влез во Европската унија и во НАТО, ако се работи за партија која што ги надминува Apsolutno ne delimo nikakve takve. I se zalaga za LGBT prava i zajednici. Oni se zalažu za to. Ако станува збор за партија која што е наследник на комунистичката партија на Македонија, дали сметате дека има поврзаност околу вашата платформа и оваа? Nikakva povezanost. Da li vi apsolutno ne. Odmah da kažete, to je potpuno suprotno. Mi se upravo borimo protiv svega za što se oni zalažu. Znači, mi smo protiv NATO pakta, protiv Evropske unije. Odnosno, da, volimo Evropu i Evropu nacije. Mi smo sigurno evropski narod, ali Evropska unija je loše rešenje. I to su pokazali građani Evrope i Evropska unija je prošlost. Ko može više nam u regionu, ko sme da nam priča o Evropskoj uniji kad je apsolutno jasno da je to propao projekat i da nema, budućnost naroda, znači na Balkanu, koji nisu u Evropskoj uniji apsolutno više ne može da bude ista. Kako bi bila vaša ocenka? A ne govorimo za NATO ili za porodicu, odnosno LGBT, ne daj Bože. Onda je to politička prevara, ja moram da kažem, ako je to, onda je tako, uzeli su kampanju, jedan deo, znači čak i slogana su uzeli, ali prosto zastupaju potpuno drugačije vrednosti. Ali mislim da je ključno, znači, za koje vrednosti se mi zalažemo. Zato mi nismo ni hteli, recimo, da uzimamo nikada PR agencije. Zato što je politika, nažalost, postala marketing. Što je mnogo interesna situacija u odnosu na to koliko je slična ili koliko je ista ta... Vrlo, apsolutno vrlo slična. Znači, moram da naglasim da od dosegашните kampanje... Način kako je letak koncipiran, apsolutno liči. Партиските бои на СДСМ, партијата наследниците на партијата на комунизмот, беше темно сине, односно темно плава. И овој пат прв пат менуваат боја во црвено. Sad za ovu kampanju? Да. Stvarno? Vrlo zanimljivo. Дали може би ќе покренете, веќе се најави преку македонските медиуми, ќе покренете и некаков процес за преземање на кампањата, за без прашање, недозволено преземање на, би рекол, интелектуална кражба е веќе ова, ако е веќе чисто ваша? Apsolutno je čisto naša. Sad ne znam da li ima tog pravnog osnova, znači za autorsko delo. To je zanimljivo pitanje. U suštini najbolja je kazna što ja mogu da poručim građanima Makedonije. Znači, neka oni gledaju za šta se politička organizacija zalaže. Ukoliko oni imaju ovakvu kampanju i zalažu se, što se zalažu za Dveri, apsolutno bismo im poklonili celu kampanju i apsolutno bismo im pomogli u izborima. Međutim, ukoliko su oni politička stranka koja želi, na primjer, ulazak Makedonije u NATO pakt, ulazak Makedonije što pre u Evropsku uniju, gubitak suvereniteta Makedonije. Mi znamo koji problem ima Makedonija unutrašnji sa nacionalnim izazovima. Tako bi kažu дека се залага за воведување на двојазичност во Македонија? Apsolutno bi naišli na našu osudu. Apsolutno bi naišli na našu osudu. Znači, mi znamo i saosećamo sa narodom u Makedoniji, znamo sa kakvim se izazovima suočava i znamo šta je bilo u prošlosti, znamo šta je nedavno, kako je pokušan da se izazove ograničeni sukob koji bi se prelio čak i šire od Makedonije, ono Kumanovo, šta se sve izdešavalo i prosto veliki su to bezbedonosni izazovi. Ja sam siguran da je interes i nas u Srbiji i generalno šire u regionu i vas u Makedoniji da održimo mir, red i stabilnost i da imamo relativno stabilne vlasti koje su u stanju da izbalansiraju i da zaštiti nacionalni interes građana koji žive u našim državama. Prosto ovo su zadnji trze i ja mislim tog sistema koji želi da napravi haos. Da li vi dođa porif da se javite sada samo i da prašate jednostavno zašto? Ja mislim da to oni trebaju da rasprave sa PR agencijom. Mi možda mogli da zovemo tu PR agenciju i da ih pitamo, pa dobro ljudi, dobro ste vi to naplatili svaka čast, znači naše autorsko delo ste lepo naplatili, opasni ste. Ali oni nek se ljute, za ovo što im se desilo, vratno trebaju da se ljute na tu PR agenciju. I da vide koliko su im para platili, ja zaista ne znam. S obzirom da apsolutno je ljudima bilo samo kopije sa interneta i fenomenalno. Mogli su to i bez te agencije da uradi. Mislite дека никој во една сериозна партија, како што е СДСМ, не би преземал, не би проверил што им е продадено? Pa, očigledno su ispali neozbiljni tu, vjerojatno. Da su ranije sarađivali sa tom agencijom, isto je pitanje. Znači, pa možda su imali poverenje u njih, ali zaista mi je... Tako, vi blagodaram za razgovor. Hvala vam. I želim sve najbolje građanima Makedonije i nadam se da će Makedonija pobediti na izborima u decembru.